Itora-inĩ rĩa Tarakwen kureso ya Rugongo kaunti ya Naikuru guko yurite karithi gakongoya muyoro uyu riguo gitiga aikari na haho makiria muno thutha wa muthuri wa ukuru wa miaka 61 guthererio. Arnold Cheriot arathereririo ni kiguo akigeria gukira rui rwa maji mazuri ruria rurerikana kuna kurumirira mbura nene iria ramomorire darasha iria aikaria guku mahuthagira. Kwa sababu labda alikuwa anazoea kuenda kupita na kwenda, leo hii asubuhi kustukia tu sisi tukastukia mtu amekufa. Huyo mzee amekufa Cheriot kwa sababu ya maji mingi. Mutino ota uyu ugitunga mundurume wa ukuru wa gatagati-ini kuma itura ria Rongai uria urathereririo akigeria kuringa rui rwa Moro. Msiwahi kuvuka mto ambayo imefurika. Msiwahi kuvuka maji ambayo imejaa au inaenda kasi. Tafadhali itisha usaidizi, tutakuja kuwasaidia. Natore oguko kaunti-ini ya Naikuru aikari a Naivasha na makiria muno aria mahuthagira barabara ya Moi South Lake ni mamenereirie thirikari makiuga makoretwo magithinika kumana na guthuka gwa barabara ino iria ihuthikaga ni aruti wira aingi a migunda ya mahua. Farafara ino eihoire marima aikari makiuga kwa ihinda ria miaka 3 riu makoretwo o mageikia mateta na matire mona wa kumatangikira. Ni shida tena kuenda hiyo side nyingine, kuenda huko side za Oserian ama maybe mkutano mkubwa wa government ukiwa hiyo side hawezi enda, inabidi sasa watumie mguu. Inabidi niweke pikipiki kando nikuje nionyeshe magari barabara. Saa hizi angalia venye magari zinahangaika kwa barabara. Marina matukoya maugite tikihoto gukorwo makiruta igoti no gwakinya ni motungata gutire mundu umaroboyagia. Sisi kama marisiti ya kanjo pikipiki lazima ilipe ndio iweze kutembea kwa lami. Na hii ndio ikiandikiwa hata watu wawili watatu. Hiyo kazi ni kidogo. Lakini sasa wanawacha mpaka inakwama, wakati inakwama sasa ndio wanakuja tu late. Na kuo kaunti-ini ya Tharaka Nithi aikari kuma matora ngurani thiini wa gicigo kia obunge kia Mara maraikara na haho makiuga makoretwo makigumirwo ni ithingithia mahinda kwa mahinda undu uria ucungireirio ni mbura nene. Usiku ukiwa marara unasikia kitu kimeteremuka, unakuta ni shamba yako imepomoka ikaenda paka kwa maji. Unasikia kama jiwe inaondoka inateremuka mpaka inateremuka mpaka motoni. Na muthia kaunti-ini ya Nyandarua andu aria mathamitio micii yao ni mbura ni mamukirite uteithio wa gia kuria kuma kuri gikundi kimwe gitare gia githirikari kia Dedan Kimathi. Family ici ciambite kambi thukuru-ini wa muthingi wa Gacuha thutha wa rui rwa Turasha kuna na gutherera o nginyagia micii-ini yao. Sasa nitaweza shukuru Dedan Kimathi sana kwa sababu upendo ile alikuwa naye. Tunaona hata watoto yake wanafuata nyayo hiyo yake tu. Akiaria hindi ya kuheana uteithio uyu Wanjogu Kimathi ni ahinyiriirie Akenya angi kunyitanira niguo guteithia aria mahutitio ni mitino ya mbura. Kama mko na weza pata godoro, mablanketi, kujeni tusaidie Wakenya wenzetu. Akenya ni moritio guikara mari maitho kuona mbura ino itanyitwo guthie na mbere nginyagia muthia-ini wa mweri uyu. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Wadiro.